طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر کرده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1993 تا 2002 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی و جهت اجرای طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری‌های عمومی حربی و خدمت حربی از 1 اپریل سال روان دعوت جوانان به خدمت حتمی حربی آغاز گردید. قابل ذکر است که دعوت به خدمت در صف‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از مهمترین معرکه‌های سیاسی جمعیتی به حساب رفته، آن در سراسر کشور با برگزاری چهاربینی‌های تنتنوی بخشیده بر روز دعوت شونده جریان می‌گیرد. موافق فرمانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امام‌الله رحمان دعوت شهروندانی از 18 تا 27 ساله جمهوری تاجیکستان آغاز گشت و همزمان در برابر دعوت شهروندان به خدمت حتمی حربی اینچنین گسیل سربازانی که مهلت معین خدمت حتمی حربیشان در نفهای قشون ارتش ملی جمهوری تاجیکستان به اتمام رسیده است، یعنی معرکه گسیل سربازان نیز آغاز گشت و باید قید نماییم که امروزها در تمام سراسر جمهوری تاجیکستان در تمام شهر و ناحیه‌ها ولایت‌های جمهوری تاجیکستان معرکه مهم سیاسی این هم باشد دعوت شهروندان به خدمت حتمی حربی با مرام ادامه دارد و باید قید نماییم که موافق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان موافق ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان عهدهدار است که به سن بلاغت رسیده یا اینکه به سن 18 رسیده به صف قواهای مسلح شامل شود. افتخار از آن است که امروز آمد جوانان اختیاران به کمیساریات‌های حربی بازگوی آن است که در اصل امروز درک هستی دولتسازی و دولتداری را جوانان کشور هم امروز با پراگی مسئولیت خود احساس کردند و باعث افتخار هم است که در زمینه دستگیری بنظیر رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی ملک در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان برنامه خیلی مهمی دولتی را قبول و امروز تطبیق کرده ایستاده‌ایم و توانستند جوانان کشور هم در زمینه دستگیری بنظیر رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی ملک امروز اختیاراً به کمیساریات‌های حربی حاضر شوند و با سربلندی قرض مادر وطن را اجرا نمایند. مورد به ذکر است که با ضرورت اجرای وظیفه مهم شهروندی و بلند برداشتن احساس و افتخار و تندرستی جوانان همسال نخست روز ماه اپریل با اکتبر در جمهوری همچون روز دعوت شونده یا خود آغاز دعوت بهاری و تیرماهی شهروندان به خدمت حتمی حربی قید کرده می شود که سال روان نیز به این مناسبت در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت چرابین‌های با شکوه دایر گردیده ایستاده است. نتیجه سالهای قبلی و حاضر گردیدن جوانان در روزهای اول دعوت به کمیساریات‌های حربی نشان دادند که تشکیل و گذراندن چرابین‌های پیش از دعوتی، کارهای فهماندهی، درک مسئولیت خدمت حربی، شأن و شرف آن و در توجه به خدمتچیان حربی و راه ماندن همکاری دائمی از جانب ساختار اداره‌های مسئول دعوت و نمایندگان از همه قشرهای جامعه عمل واقعی و بس هم ضروری بوده. عامل پیش از مهلت با اجرا رسیدن نقشه دعوت در جمهوری گردیدند. باید قید نماییم که مسئولین کمیساریات‌های حربی جهت بلند برداشتن حس جوانان توسعه دعوتی برای بلند برداشتن حس وطندوستی میهن‌پرستی قبلا چهاربینی‌های تا دعوتی تشکیل و برگزار گردید. برای مثال کاروان‌های دیدار با جلب جوانان توسعه دعوتی از یک ولایت به ولایت دیگر یا اینکه در حدود یک ولایت در هیئت مکتبچگان برای دیدن نمودن از شرایط خدمتی و معیشی در قسم‌های نظامی چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی، چهاربینی‌های گوناگون ورزشی و همزمان چهاربینی‌های دیداربینی تشکیل و برگزار گردید قبلا و ضمن بازدید جوانان سن دعوتی از شرایط خدمتی و معیشی خواه و ناخواه حس وطندوستی آنها دوچند می شود و در عرفه دعوت شهروندان به خدمت حتمی حربی آنها به صف قواهای مسلح شامل می شوند و تدبیرهای دیگری که برای سری وقت اجرا نمودن نقشه دعوت شهروندان به خدمت حتمی حربی تکان جدی می‌دهد این هم باشد تشکیل و برگزار نمودن آزمون‌های سرود سرباز و ضمن تشکیل و برگزار نمودن چنین آزمون‌های سرود سرباز جوانان توسعه دعوتی یعنی مکتبچگان با تشکیل بهترین صورتگازیت‌ها، بهترین روزنامه‌های دیواری، بهترین چهاربینی‌های فرهنگی، بهترین شعر حربی، بهترین سرود نظامی در چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی میان هم سربازان و هم جوانان توسعه دعوتی یعنی آزمون‌های گوناگون تشکیل و برگزار می‌گردد و این آزمون‌ها امکانیت می‌دهد که جوانان توسعه دعوتی از شرایط خدمتی و معیشی سربازان جزء و تام‌های حربی دیدن نمایند یعنی از نزدیک شناس شوند و ضمن دعوت شهروندان به خدمت حربی این هم یک تکان جدی می‌دهد.
маврид ба қайд аст ки маъракаҳои даъватӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо мардум ҷараён дошта. ҷавонони сину соли ба хизмат расида ҳамарӯза ба комиссариятҳои ҳарбии минтақаи хеш ҳозир шуда омодагии худро баҳри хизмат ба халқу ватан ва якпорчагии тоҷикистони азиз иброз медоранд. баъд аз хатми донишгоҳ тасмим гирифтам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил гарда хизмати ватан модарро адо намоям ва шукр аз он мекунем ки имрӯз дар фазои сулҳу оромӣ умр ба сар мебарем ва бояд ҳар як ҷавон бояд қарзи ватан модарро адо намояд ва аз ҳамсолони худ даъват менамоем ки омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил шуда хизмати модар ватанро бо сари баланд мардунавор адо намоям. ман тасмим гирифтам ки ба хизмати ҳарбӣ яъне хизмати ватан модар омада қарзи худамро адо кунам, зеро ин қарзи ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аст. чӣ хеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд ки ҷавонон ояндаи миллатанд. қобили қайд аст ки ҳамакнун ин ҷавонаскарон дар ҳама қисмҳои низоми артиши миллии кишвар дар фазои дӯстиву бародарӣ, якдигарфаҳмӣ миёни ҳамхизматон, садоқат ба халқу ватан ва ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлолияти давлатӣ хизмат намуда барои онҳо беҳтарин шароити дарсу тамрин муҳайё гардонида шудааст. аз ҷумла дар ҳама қисмҳои низомӣ мувофиқ ба талаботи ҳарбӣ барои ҳайати шахсӣ ё худ наваскарон синфхонаҳои таълимӣ, мавзеъҳои омӯзишии муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурӣ, хобгоҳ, китобхона, хонаи дасту рӯйшӯӣ, шаҳракҳои васеъи варзишӣ, мавзеъҳои махсуси суҳбатороӣ, хонаҳои дидорбинии волидони сарбозон ва дигар шароитҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. ҳамзамон дар навъҳои қушуни артиши миллии кишвар марказҳои таълимии дорои машқгоҳҳо мавҷуд буда ин наваскарон зимни омӯзиши дарсҳои назариявӣ ва ҳам амалӣ ба ин машқгоҳҳо ҷалб карда мешаванд. дар ин машқгоҳҳои навъҳои қушун хаймаҳои муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурӣ барои дашту саҳро, хобгоҳҳои саҳроӣ, парки техникӣ, нуқтаи тиббии саҳроӣ, хонаҳои фароғатӣ ё худфарҳангӣ ва синфхонаҳои зимистону тобистона, майдончаҳои васеъи варзишӣ ва умуман дигар шароити барои дарсу тамрин мувофиқ таъмин карда шудааст. бояд гуфт ки муҳайё намудани шароити муносиб ба талаботи ҳарбӣ маҳз самараи даврони истиқлолияти давлатии кишвар маҳсуб ёфта, ҷиҳати босам ба талаботи замони муосир гардонидани ҳама шароити зарурӣ дар қисмҳои низомӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. имрӯзҳо дар тамоми қисм воҳидҳои низомӣ навъҳои қушуни артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз таҳти сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, тамоми шароитҳои хизматию маишӣ барои ҳайати шахсӣ будубош муҳайё гардиданд ва дар баробари шароитҳои хизматию маишӣ бояд қайд намоем ки барои тадрис ё ин ки барои омӯзиши илмҳои назариявӣ ва ҳам амалӣ дар тамоми қисмҳои низомӣ майдончаҳои васеъи саҳроӣ, майдончаҳои васеъи варзишӣ, майдончаҳои васеъи тактикӣ муҳайё гардиданд. қобили зикр аст ки бо оғоз гардидани маъракаи муҳими сиёсӣ ин ҳам бошад даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ, тамоми шаҳрвандони сину соли даъватӣ ба қайди комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои кишвар қарор дошта дар рӯзҳои нахустини даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ба комиссариятҳои ҳарбӣ шомил гардида истоданд ва аллакай дар рӯзҳои нахустин якчанд шаҳру навоҳии кишвар аз иҷрои пурраи нақшаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ба масъулини вобастаи даъват гузориш доданд, яъне ҳисобот доданд. бояд қайд намуд ки бо қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт маъракаи гусел даъватшавандагон ба қисмҳои ҳарбӣ ба таври тантанавӣ сурат гирифта, хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардаи хизмати ҳарбиро адо намуданд муташаккилона пешвоз гирифта мешаванд. дар воқеъ хизмат дар сафи артиш, ҳимоя аз марду бими ватан модар ҳамеша мояи шараф ва ифтихори ҳар як фарди боору номус ва ватанхоҳ буд, ҳаст ва ин рисолат то абад боқӣ мемонад. артиши миллӣ пеш аз ҳама мактаби мардонагист ва ҳар ҷавонмарди асил бояд онро гузарад, дар он обу тоб ёфта ҳамчун сарбози ҳақиқӣ ба камол расида баҳри ҳимояи ватан омода гардад. имрӯз пешвои муаззами миллат барои ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле шароитҳои созгору рӯи кор овардааст. танҳо имрӯз аз падару модарон даъват карда мешавад ки бештар кӯшиш кунанд ки фарзандонро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва барои обутоб ва мактаби ҷасорату мардонагӣ сафарбар намоянд ва тавонанд ҳамчун фарзандони асили пешвои муаззами миллат дар раванди давлатдорӣ нақши бориз гузоранд. зикри хос аст ки ҳимояи ватан вазифаи ҳар шаҳрванд буда хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонмардон мактаби далерию мардонагист. сол аз сол зиёд гардидани шумораи ҷавонписарони шаҳру ноҳияҳои мамлакат ки ихтиёран барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мегарданд шоистаи таҳсин аст.
яъне ҳоло ҷавонон бо камоли ифтихор ва нангу номуси ватандорӣ омода ба хизмат буда онҳо дарк мекунанд ки ҳимояи мардумии ватан қарзи фарзандӣ ва мояи ифтихори ҳар ҷавонмард аст. тасмим гирифтам ба хоҳиши худам ва ба хоҳиши падару модар ба хизмати ҳарбӣ омада хизмат намоям, зеро ки хизмати ҳарбӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди ҷавони тоҷикистон мебошад ва мо бояд бо сари баланд ва бо дили пур омада хизмат намоем. имрӯз азм кардам ки ба таври ихтиёрӣ чун садҳо ҷавонони ғайуру ҷасури кишвар ба хизмати модар ватан равам. Гуфтанӣ ҳастам ки ба ҳама ҷавонони Тоҷикистон муроҷиат мекунам ки омада хизмат кунед то хизмати ватан модарро ба ҷо оред. Ман фахр мекунам ки ба хизмати модар ватан меравам ва саҳми худро дар Тоҷикистони азиз ва тинҷиву озодагӣ мегузорам. дар хизмат ҳама чун фарзандони як модаранд. дар қисмҳои низомӣ шароити моддию маънавӣ барои сарбозон муҳайёст. ҷавонони мо набояд фаромӯш кунанд ки дар кадом қисми низомие ки хизмат адо менамоянд бояд дӯстдори ватану сарзамини биштосои худ бошанд, зеро танҳо андешаи солим, дӯст доштани ватану миллат ва ҳар зарра хоки Тоҷикистон ҷавононро ба манзили мақсуд мерасонад. бояд ҳар ҷавонмарди асли сарзамин масъулият ҳис намуда пояҳои давлатдории миллиро ҳамчун гавҳари ноёб эҳтирому нигоҳ дошта дар таҳкими онҳо саҳмгузор бошад. дар баробари ин онҳо роҳнамоиҳои созандаи сарвари давлатро сармашқи зиндагиномаи худ қарор дода пайваста бо меҳри ватан, миллат, давлати соҳибистиқлол ва забону фарҳанги миллии хеш ифтихор намуда барои ҳимояи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ якпорчагии марзу бими он ҳамеша тайёр бошанд. қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистони озод зодаи нангу номус ва шарафи ватандории халқи тоҷик, зодаи истиқлолияти деринтизори сокинони шарафманду соҳибтамаддуни ин сарзамини кӯҳанбунёд буда дар рӯзҳои душвор таъсис ёфтааст. Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо давлати хайрхоҳ, сулҳдӯст ва башарпарвар буда ба ҳеҷ кишвари дунё ғараз надорад. сиёсати хориҷии он ба ҳалли тамоми муноқишаҳои минтақавӣ бо роҳи дипломатӣ равона шуда ҷонибдори тавсеяи муносибати сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бо кишварҳои олам аст. аммо таҳаввулоти ҳарбию сиёсии ҷаҳон вазъи номусоид ва хатарангези замони муосир моро водор месозад ки баҳри ҳифз ва таъмини сулҳу осоиштагии халқамон зираку ҳушёр ва ҳамеша омода бошем.